Bismillahirrahmanirrahim. Si isa ingaranu Allah, albilawa na makalimuon, albilawa na masaling gagawin. Wat-tur. Ibit ko palawa at tur. Ustayan, giyanan sumanga kaad na pisapaan wala subhanahu wa ta'ala. Paganayron na so palawa dataru palawa pimbitira iyan wala gusto Musa. So palaw na igiraad na mga kayuron na pembetuan sa atur. Na igirad kayuron na ay pembeturun na jebal. So kita ba miso surat na giyuto sulah mahfud. Gumiyatir waskan yan so mga kitab ini pamanurun wala subhanahu wa ta'ala ap kebetiya ko mga tao. Amya aloy ko dua asahiya so Rasulullah sallallahu alaihi wasallam na pitiru iya ko kapepenutulan iya ko kaya pangalamaguso kaya na ikian sa langit. Aurian niya na inipamanay ako ko Baital Ma'mur na miyaw makos kanya na psuldung ko uman salungan so 70,000 mga malaikat adirong deno to kesoy peruman sa psimba aniranun so Allah subhanahu wa ta'ala. So ato pa may pupuro nagyuto so kawa nga makasasay berat sa atap sa giyuto itindugu ali aguso mujahid aguso katada aguso asudi agu aya piniliw ibn Jarir. Ayap manatindugu Arubay bin Anas nas kaniyang kunso arsh aya mabubaluya atap ulang wana kaadin. Wa kitabim mastur. Agu kitab idedekat. Fi raqqin manshur. Sa panurata na makakayat. Wal baitil ma'mur. Gusuwalay matutiragong balay. Was saqfil marfu'i wal bahril masjur. Gusto atap ami pupuro. Gusto raga talumuleneb. Ustayan, so katurwa raga talumuleneb al-bahral masjur na madakla inip maanaw no mga sala pa mga ulama. Sa giyuto kon suiga matatagu ko kababaan warsh. Giyuto ikaturo o Arubay bin Anas. Pitero o jumhur giyuto suragata matatagusang kaiya dunia. Na so sipat yan na masjur na giyuto so kakerabiyan ko alungan na kiyama asura seba apo ya makadeg. Gugiyuto panimya panutula miya kapuong kwali aguso Ibn Abbas. Peter o katada aso masjur nas kanyan so mamamalapal alumuleneb sa giyuto ipinili o Ibn Jarir. Sa adong penasala ko sa na mga maana atin gusabagi sa ubang kapengnala na ilayang kakutap si Ibn Kathir kandudun so pariksa. Inna adaba rabbika lawaqi'. Kamataan na susiksa o kadnan ka na tangkedakitanad na benar. Ma lahu min dafi'. Adad na bunkir. Yawma tamuru as-samaa'u mawra. Sa sagawi iya magiling sukawang sa sampur na akagiling. Wa tasiru al-jibalu sayra. Agu malalagwi sumanga palaw sa palalagoy. Ustayan, giyanan surinaya ganubang kita ketudan apaganayo kapakatindugu alungan na kiyama akesan dengan deno mga beradu sa mga kaper so siksa Iran. Sam lagi du tigr sirang ko siksa anta akadi na disiran dan peluwagan sa sakuti kabua masa. Fawailun yawma idin lil mukaththibin. Na so siksa wail sa alungan to na bagian ng mga tawagi imamakambukag. Alladhina hum fi khawdin yal'abun. Asiran to na madadalam siran sa kanggulaw sa marata kapag kayata masasablaw siran. Yawma yuda'una ila nari jahannama da'a. Sa sagawi iya isumagsiran sa mabeseng kunaraka jahannam sa sampur na akasumag. Hadhihi an-naru allati kuntum biha tukadhibun. Terungkiran agye sunaraka asumya adun kanuro nagi-inyo pakambukagen. Afasihrun hadha am antum la tubsirun. Ba ini salamang kiro anta akas kanu na dinyo pengay ilay. اصلوها فاصبروا أو لا تصبروا سواء عليكم إنما تجزون ما كنتم تعملون. Sumbukan uron sa tigir kanu udina di kanu tigir kam lagi dir kanu to. Aya imbelasar kanu nasungani na mi adun kanu wagi inyu pagamalan. Innal muttaqina fi jannatin wa na'im. Mataan na sumia manang gila na madadalam siran sa mga kasurgaan na gulimu.
Osayan, lalayun din iperupa o Quran aso surga gusulimu akekwa o miamarati sa ingara na di masa sarino. Kakagi so surga nada amata abon mia kaila yaguda atangila amia kaun talingon. Aguda pen mititik sa derma manusia so kia teman-teman umadalemu na mga limu Allah subhanahu wa ta'ala ku mga urip niyan. So besa Arab na igira inusay niyan sunganin sa ingara na di masa sarino. Na karina saad na madadalemu na piyaka mamasa ko betadi na dumaday tuto ko surga. Akadadalaman sa piyaka mamasa ang mga pipia alimu Allah subhanahu wa ta'ala. فاكهين بما آتاهم ربهم ووقاهم ربهم عذاب الجحيم. Asa sawitan niran sungani na inibigay kiranukad na niran. Agulininding siranukad na niran kusiksa kumalaginda baapoy. Jahim. كلوا واشربوا هنيئا بما كنتم تعملون. Kang kanu agu inum kanu sa manapana kakapipia ginawa sabab kungani na miadung kanu agi inyong galabukan. متكئين على سرر مصفوفة وزوجناهم بحور عين. Sa dumederang siran sa mga kantera rantar nagupiah kapa mga rumami siran sa mga midadari. والذين آمنوا واتبعتهم ذريتهم بإيمان ألحقنا بهم ذريتهم وما ألتناهم من عملهم من شيء كل امرئ بما كسب رهين. Gusirano tu ami amaratiaya gu inunutan sirano mga muri atawiran sa paratiaya na itapi amikiran so mga muri atawiran agu da alibet amikiran ku belas so mga galebekiran na malakabu sa langwa na tao na si iku pisukatian na sandaon so ginawa niyan ku kambelas siro nagusu kasiksaon. Osayan, Giyanan subta dumia maratiaya amay kasumanga muria tao na unutan niran sulok sirang ko paratiaya ko Allah subhanahu wa ta'ala na kita alok sirang ko alungan na kiyama mapia pan mabubesu pangkatan nirang ko surga na itepisiran ko mangalok siran sa kelimut sirang ko alungan na kiyama a isa siran ka pamilya adetar sirang ko pangkatan ulok siran sa limukiran wala subhanahu wa ta'ala. Samananan na mietang kedeso pamilya o katatagwirang ku dunia. Gusoloks na kipuro so pangkatan niyang ku surga sang gulalan ko pang niyo gaganatan niya na muryataw niyang ku dunia asaleh ay pupemang niran skanian sa kadaan sa dusa agu kabagan sa pangkatan na mapuro ku surga. Na terima anu tu Allah subhanahu wa ta'ala si ikiran. Gumiakang guna nao sa sotawas sumilay ko para tiaya uluksian. Na ded na bayran kapakap tuna sa alungan na mauri. Samananan na miyatang kedaaya bangsa si iku Allah subhanahu wa ta'ala na so para tiaya utaw kena ubesu kita taaluk yang kubangsa niyan saan ded di kapakam bida sa para tiaya na isa sirang karagat ko sabala akatampar sa ded na kapakap sulubiyo ko alungan na mauri. Pianutulu at tabaran niya miya kapuong ko ibinabas sa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam na Peter uyan. Aamay ka makasul sumama ko surga na iisa iyan sumbala alok siya naguso karuman niya naguso wata iyan. Namatero, ada siran sampain ko pangkatan ka. Natero unian, akad nang ko sabna ramia gemala ko sa pantagrak nagusi ikiran. Na isuguso kita alokiran si erkanian. Sabiya tiyaw ibinabaso katero Allah subhanahu wa ta'ala. Aso sirano tu amia maratiaya agu inunutan sirano muria tawiran sa paratiaya. Giutu so katampar ko ama. Nasupman so katampar wata ko kaketabangin yang koloksian. Na miyauna din so hadisu Nabi sallallahu alaihi wasallam. Aso manusia na andai kapatay niyan na mapotol so galebekian inuntas satelo. So sadaka niya na tata pagi ikang gunaan ng mga tao. Sadaka jariya, aguso ilmo iya nagi ikang gunaan, aguso wata asaleh, agi irun makapamangni sa kadairun sadusa. Liusan na ded na pekaw mau narwar ko pang nirun ng mga Muslim. وأمددناهم بفاكهة ولحم مما يشتهون. Guino mananami siran sa unga asa pada gusapwa pedsanganinap kebubayaan niran suta amian. يتنازعون فيها كأسا لا لغو فيها ولا تأثيم. Sagi siran dedewaga sa mga beso a panginginuman ada abaw na kabergaguda amara tao na kateru ko masa akapaginumaon.
Osayan, suka pergi numu mga tao sa arak ko dunia na pepenga bebergsiran. Agu si ko giiran kan dedewaga sa mga beso na giisiran tetaro sa mga rarata akatero awas-was kira no syaitan anded ni kapang bebergiran. Betadena na kamamasaan ko mga tawa talay num sa pakaberg. Na si ko alungan na kiyama na di roo kidiyag kaso panginginom na roo na di pekaberga gudi masakit sa bakarang o paginumon agu da akatero roo ang mga rarata. ويطوف عليهم غلمان لهم كأنهم لؤلؤ مكنون. Gupeliutan sirano mga wata amaru ni arkiran ada taru besiran mga munti amatutungkop. Osayan, ginan sudaya ang kusurga apagi dengan siranon sa pisusuna pagana ang mga pipia, aliliutan sirana maruni ang mga wata akaadn wala subhanahu wa ta'ala kusurga asasa kudun yan siran andedetaro mga munti aso pangapipiyairan. Belasanan wala subhanahu wa ta'ala ko mga tawa miyanga rurumasay ko dunia sa kiyasimba irang ko wala subhanahu wa ta'ala. Subera akal na penduka-duka ko mga simbasang kaiya dunia na anded ni kisampay niyan ko alungan na mauri na mauman niyan so kadedeke amapi abela so kia perumasay niyan ko simba niyan ko wala subhanahu wa ta'ala ko dunia. Giuto so katero amarasai kaden begu kasudeng kaden karasai na di ka marasai beden kaso kia rasain ka. وأقبل بعضهم على بعض يتساءلون. Sami sesang raso umani isakiran sagi imam magisi. قالوا إنا كنا قبل في أهلنا مشفقين. Sa pitirwira na mi adun kami sa miyaw na ko mga pamilya mi maalakan kami ko mga siksaian. فمن الله علينا ووقانا عذاب السموم. Na ini pangalimu kami wala agulininding kami niyang kusik sa apeng sumsuka sakit yang ko mga pso ukubal. إنا كنا من قبل ندعوه إنه هو البر الرحيم. Mia adun kami sa miyaw na apo pemang ni kami runas kanian sumapia albilawa na masaling gagawin. فذكر فما أنت بنعمة ربك بكاهن ولا مجنون. Pamakatadem kahi Muhammad kakena kaubasi ikulim ukadna naka nabaka pender pa iya syaitan udina jin agudika pen pembetengan. أم يقولون شاعر نتربص به ريب المنون. Ugay nagiiran terunas kanian na pababayo ka pupnayaw na meron so kasugatian na kaantior so kapatay niyan. قل تربصوا فإني معكم من المتربصين. Naturuang ka anayaw kanu kasakan na pediwa pnayaw. أم تأمرهم أحلامهم بهذا أم هم قوم طاغون. Ugayid na ipsugu kirano mga akaliran ng kai. Ugayid na siran na pagtawa sumusubra ko kan derwaka. Osayan, mga pakaiseena na ipendengag wala subhanahu wa ta'ala ko mga pananakuto ko giirang katerwa sa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam na pembetengan udi na penderpaan agu piangan tangian sa Quran. Na upiangan tangyan na ino sira mambu di pengantang sa katerwa detarian. Umiyaga ganyan na kegagairan mambu kasisi ikiran so mga tao amlalaw landa ko kapagungangan ko besa Arab. Na inuiran di kesayani. Na udairan kasayani na karina sa mga bukag sirang ko mga kateru iran. أم يقولون تقوله بل لا يؤمنون. Anta akabairang giitirwa aso Quran na pianaro iyan sa kapangantang ugayid na disiran peratiaya. فليأتوا بحديث مثله إن كانوا صادقين. Taling umasiran sa katirwa datarian amay katumansiran. أم خلقوا من غير شيء أم هم الخالقون. Anta akabesiran inad na puunsada. Anta akabesiran suku pengaden. Osayan, ino, inad sirano salah kau kiran, anta akabesiran ipupengaden. Mapiasa masa ini naad na mga tawa tatarimaan nira na pekaad siran sanganin. Aamay katanudan na keedniran, aayabu kegagairan na makapumbaal siran. Naso kaad na gusto kambaan na video to sawaraan, kaso kaad na pupakapoon sada,
na sukambeel na pupakapuong ku ande nga maaden sa giebu kapagali na kubuntal ungani na maaden din sa paganay agyenan na kagaga umanusia sang gulalan ko mga kasangkapan akna ubenian pasad ka ande nga maaden. أم خلقوا السماوات والأرض بل لا يوقنون Anta akabayran inad sa mga langit agusulupa ugay na disiran tumangked. Usayan, madaklanan na mga pakaisu wala subhanahu wa ta'ala si ikiran. Sabab ko mga tempo irang wala subhanahu wa ta'ala adi benar. Sa pitiru iran na sumanga wata abubay na ayar wala subhanahu wa ta'ala narakiran sumanga wata amama. Guinan tapira na mikiru maiswala subhanahu wa ta'ala agu sujin na pimbawa ta iran so malaikat sa pitirwira na so mga malaikat na mga bubay. Sa piyang niyan siran wala subhanahu wa ta'ala sa makabayan siran sa tanda akarin ako pangantapiran na amay kada aminibayan niran akarin atanda na siran na mga bukig. Am indahum khazainu rabbika am humul musaytirun. Anta ka besisi ikiran su mga pundua ukadnan ka, anta ka besiran su makalalang kulub. Am lahum sullamun yastami'una fih, falyati mustami'uhum bisultanin mubin. Anta ka beed na tuwa kirang kulangi tami pemakinagirang ko mga kukuman roo, na taling umaso po pemakinagkiran sa tanda mapayag. Am lahul banatu wa lakumul banun. Anta ka benian rak sumanga wata abubay narkius sumanga wata amama. Am tas'aluhum ajran fahum min maghramin muthqalun. Anta ka benius siran pengni isa sukay. Asiran ko kapaka pumayad sa utang na kapupenedan siran. Am indahumul ghaib fahum yaktubun. Anta ka besisi ikiran sugib sa pupenurat siran. Am yuriduna kaidan falladhina kafaru humul makidun. Anta ka beed na bentakiran na gesta na susiran utuwa mga kafir na sirani tinaan gesta irana marata. Usayan, sugesta amarata na da atumparakan yan arwar ko kirkon. Sa amay kagumasta siran sang gulalan sa ikmata marata na swalla subhanahu wa ta'ala na lalang kuluban yan sugesta iran sa lawanun sa kabagr sa diran uto magagdam. Aya maana uto na titi kaya nawala subhanahu wa ta'ala sa mga gesta iran. Na anday ka gesta iran na gestaan wala subhanahu wa ta'ala sa gesta iran na mapadengad da abagrian. Ilayang kaso ayat 40 ko surah Fatir. Am lahum ilahun ghairullah subhanallahi amma yushrikun. Anta ka beed na simbaan nira na salakaw ko Allah miya suti-sutis wala kung ngani na ipsukutuiran. Wa in yaraw kisfan minas samai saqitan yaqulu sahabun markum. Amay ka makailay siran sa sagpi ka puun sa kawangap kulog na tero nira naggabu na mabubin sa kauran. Fadarhum hatta yulaqu yawmahum alladhi fihi yus'aqun. Baga ka nakasiran sa taman samit mo siran ko gawi iran. Asurun siran peminsana sa pinsana kapatay. Yawma la yughni anhum kayduhum shay'an wa la hum yunsarun. Gawi iya dikiran pekang gaya guna sugas tairan sa malakbu agu disiran ketabangan. Wa inna lilladhina zalamu 'adaban duna dhalika walakinna aktsarahum la ya'lamun. Mataan na adna bagyo sirano tuwa mga pananaputuwa siksa asala kauroo ugayid na sukadaklang kiran nadiran katawan. Wasbir li hukmi rabbika fa innaka bi a'yunina wasabbih bihamdi rabbika hina taqum. Seberka ko kumanukad na nakakamataan askana madadalam ko siapa mi agu tasbih naka subentugan ukad na nakakumasa akap tindig ka ko inuntuda naka. Usayan, igiraad na dadarpaan o mu'min na darpan na ayam mapiyaw na anday kaganatiano na tumasbik sa ingaran wala subhanahu wa ta'ala. Kaawad na miya tiru iyan ro amarata na pakadaan wala subhanahu wa ta'ala sabab sangkut wa tasbih yan. Miya aliwan ang ko hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Igira miya kano ko kaya turugo na bentugan yan wala subhanahu wa ta'ala sang gulalan sa tasbih.
Mia panutula su Nabi sallallahu alaihi wasallam na dinggenat ku inuntudan niya na derpa inunta apter unian so subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika. Na ini sono to na pitero ya nagyuto ipkisa pengkudusa amya tero kumasa akaun tudu tau kuderpa akiad nanian. Kafaratu al-majlis. ومن الليل فسبحه وإدبار النجوم. Gusi ko gagawin na tasbih na kaskanian. Agusi ko kapteli ko du mga bituon ko kapkeli bebas su kapita-pita. Ustayan. So inalawi at tasbih nagyuto sa mga sambayang ko gagawi. Sa bituan so sambayang sa tasbih kakagi madadala mo ng kuto akapanasbih ko uman ipiilya nakatindig. Karoko kasujud sa so sambayang nakapanasbih. Ped sa ungang no Quran na so sagintas ko nganin na ipambetunian ko kalangwan yan. Udi na so kalangwan na ipambetunian ko sagintas. Udi na so derpa akatataguan ko nganin na ayan yan nun ipambetu sa kenalang kanang ka madakalakap keednian ko Quran. Aaya ka kesabutasan na makala asabututaw ko katao ko balaga agus subayan ko besa Arab. Pangnal ko sura. Giiso ikatlo asura ko lumpo ka no pito ang mga sura ay niturun sa Makkah aso miyaw say ko pangnal ko sura Kaf. Detar no miyaw na anya na sura ay niturun sa Makkah. Aya une na bendingan niya na suwahi turun wala subhanahu wa ta'ala na makaayon ko mga tando wala subhanahu wa ta'ala agu pembegernian. Iumanun sumia nga una inituro na turuan na puun ko Allah subhanahu wa ta'ala. Agu petengked niya na soalungan na mauri na kita na din sa daesang kaanon sa pato takapagi sa anu manusia. Ayad na mimbelo ya patuginan niya na supala wa atur. Isa na kaad na pisapaan wala subhanahu wa ta'ala sa kia begranian sa kita na din susiksa iyang ko mga tawa siyang kairan subnar. So pamutusan niyan. Langwa na mga tanda wala subhanahu wa ta'ala. Padun sumia nga una ay nipamanurun niya na mga tanda na aya bentak yan na sukapteng keden yan sa sumarata na kita na din subalas yan. Sa dataru tumambu sumapi agalebek na ande manaya iso manusia na psupak niyan susubuan uturuan. Tumiuro nang kaya ayat ko orya no sura as-sajdah sa rumarangkom sa 40 ang mga ayat.